E mātou te whaatalo whātu I le pa ia maulunga o le whaleanga fulu, ma le manu tele I lo mai moa mai Samoa. Po whea lo lala iai le netu la, ia whaanunu atu o tau pa ia mau tau malu, I whale upolu ainga, o la tau matafa I o tofi lea. O le awina atu le masani o le tato proklama o le tala e whaavavau, ai o la awina atu I le nei ala ata se proklama whaapitoa mo le whaafita au li tau le ngalulolo, ma le mafu e tele, sa le petia ai le tato atunuu Samoa ngalua. E ui ua ufitia le tato Samoa I le au pongisa o le malanga al maliu le oti, ai talitonu le taofi, e tua ifo o au pongisa, o lo susulu mai pea le malamalama ola, a le tatua lii ma le tatua faola. I le lua korenito mua mua fa ipo tolu ma le fa. It says, "Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort." Ia whamanuia le atua o le tama o le alii o Yesu Keriso, o le tama e ono le alofa muti vale, o le atua fo e ono le whaamawhanwhananga umalava, who comforted us in all our tribulations, that we may be able to comfort them which are in any troubles by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. O le na te whaamawhanwhanina mai a te mātaupu po ngā umalava, ina ia mātou mawhaia o na whaamawhanwhana atu ia te ila tau ua maua I se tasi lava pupo ngā. Ile whaamawhanwhananga ua whaamawhanwhanina ai mātou le atua. O le tātou proklama le awhiawhi nei, o le a tātou sueina le awhionga pa ia, mo se mapusanga, o lo fina ngalo mala uloto, e tusa ma le nei whaalavlave matu ia. Si e whaatanga ina e lona awhionga pa ia Samoa, e taliwhaitau atu I lau langona popo ngatia. E lelei ona tātou nau iai, e pei o se la mepa e mumu I le mea pongsa, se I e tafa mai ata, se I alua e fo I le ftuao, ia o tau loto. The alarm was sounded and the warning was put out for all to go to higher grounds. And in a matter of 5 to 10 minutes later, the two Samoas experienced an unprecedented catastrophe, never before experienced in the history of our island nations. And the world was astounded by the magnitude of destruction that came suddenly upon an unsuspecting people. An earthquake that measured 8.0 to 8.3 on the Richter scale, followed by a series of 10 to 20 foot high tsunami waves that shattered and flattened complete villages and took so many precious lives, both young and old, an impact that will go down in Samoan history as one of the most devastating, destructive forces that has ever visited our islands. Ma ole nei whaalawilave matu ia malona ma losi whaale natura, e mawhaina toftofoina ma whaamalua ai lo tātou whatuatua pe a le maua tātou I lona whionga pa ia. I nā vai aso na mawai atu, tele na o whaalongo I le fesili ai sea. O se atu nuu e whaavai le atua e ai sea. A o whea o ia I le atua. E mā neia le launga le li ko vana sa o whaalongo I le lotu tu whaatasi e ia whaapea. There are lots of questions, why me? Lots of confusion and soul searching, and the most important thing I le saunuanga ko vana wha mai o le tūlai o le atunuu.
We Samoans are solid in faith and humility. E le malue le whatutua Samoa. E tele moli mauola na o whaalongo I ngā luenga la veai atoa o tangata Samoa. Heroic stories of rescue and triumph over death and destruction. Whamtalanga ale tūlai mai o tangata Samoa mai nu mamau. O le vale alofa ma le alofa tūlai. Moli mawina mai tū e whā le lalolangi. Po o le whea le mea o le ala iai le tangata Samoa I nu mamau. E whaali mai le momo o lato loto. I le tangi mai ala lo lato lo whaanga. Mo le lato tunu pele o Samoa. But still, people are asking why God allows such suffering. While this is a good question, we can never truly be able to fully answer it adequately. E le mawhaina mātou tu ina atu se tali ato toa e whaamalie ma whaamalu wailo la ngona ti ngā. Na o le atua malana fionga pa ie e whai mawai malu I le fesili ai se a. There's a story in the book of Mark that poses a similar question to Jesus from the disciples when they said, Master, carest thou not that we perish? E te le manatu mai ea I mātou a whanu. If the problems are like the unstoppable stormy elements, like the earthquake and tsunami we just experienced, where so much destruction suddenly come upon an unsuspecting people, what can Jesus do when it seems that nature itself has turned against you? When the forces that rises up in our lives seem so uncontrollable and beating down on your faith. Le malosi fale na tura e tofo ina ilo tatu fatu tua, challenging the way or the very moral of our being. Se tasi fasifai tau e maua I le tusi e mareko e wha, rona fai upu e tolu fitu tau le tolu iwa. Jesus is powerful even in the middle of storms. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship so that it was now full. O ne tō mai leo le wha, o le matangi tele lava, o whati mai ai lea o pe au I tutonu o le waa, o tumu ai. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? A o ia sa I le taumuli, ua tō wha I le alunga. Ona la tō whawhangu lea ia te ia, o whai mai a te ia, le awa oe, e te le manatu mai e ia I mātou a whanu. Toluiva, and he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Na tu lai leo o ia, ma vavao atu I le matangi, o whetalai atu fo I le vai, whaalonglongo ia, ina mālu ia, I le ua matua mālu.